waishilizi watukufu wa he radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa he shabakatil internet ya Tosa, na salamu hoju ya hani mubasharatan ranzinda haruma wa mji wa ezi moroni hunu garimni kaoni hawa jimla ifumao haruma inti ya hatu uhonyonti ndidungao na nyimjoka uridunga haruma ezi habari za hatu za Komor Tosa, na salam hoju ya hani, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores vous présente Shime Shahid Daula Haki Rambao Daula Haki ya mafiti ranzinda iho Bruxelles inutsimara handani wajito wao urunze harma ya ula Faransani hahwenda hatafsiri yauka ngoendo wahunue Rais Azali Asumani na wahabili yauka undo msafara wa bahinao unudo msafara wa bahinao kwa nauroshe ya Azali tena umsafara wabili ujoka udunga banu ngwajo uroshe ya hunu masiwani waje wareme karibode na uzade yauka Rais Azali hasiza hebonsi. Izo ndizo wahabili lelo ranzi ndaiho Bruxelles ngarjo fanya matalazuz na upezo amatu uhusu masindano ya kisiasa yaliyo baina ya Daula Haki yakatendelewa ni Adala Abdu Hassani ukaraisi wa hayo ya jiundao Makobani wa Hesente Munibaraka Setswali yambao kaya hatwa mabangani nsujini na zonrabo yeba yenkomange doka uzima namna je abaha yabo lahima ngarjo fanya matalazuz. Alhamdulillah rabbil alamin kabati kafali jokali jiria mandamu Islamu le kalima lozima kabati kafa lijo ujili ya mandamu Islamu ele kalima lozima alhamdulillah hi rabbil alamin sonti pia ihorireje hiyo duha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Abdul Aziz mwana mkamilifu yakamkamilifu mtulivu na malezi mema haralwa hitswa ni mrumsha hahe ranzinda harma ya ula Faransani harma le jiji la Paris dharifa mrumsha hahe hakusudi humra hitswa imaiti baki Ulaya hata iwasili lelo rizihi marehemu Abdul Aziz kabati njia ya siuhanda rowa na riza yao rezema aliza hatu lituma romuamala wa hatu rafani Mwenyezi Mungu waidi ya januo yeujwa hurenga umuamala huo yeujwa hurenga wa umma huo kabati ya ujwa urenga subhanahu wa ta'ala harenge Abdul Aziz Shah Abdul Aziz hafanyili washiana haukahaulu hawa baada haulawa mahakama yabakishiwa mahakama ya Ulaya hakakarti karna ujwa ya hukumlwa dharifa kana ujwa hukumlwa harme mahakama ya Komoro haukahamulilia harma ya Ulaya Faransani abo sonti pia si wa Komoro maksusu msiba unu ureme bandao ne tandaya ireme mijimili
mji wa mabinguni no mji wa batsa kartina zinji sifami zaho wana waili demrehemula ne ulona muwa utsojua kwa nungu toka ukana muwa ungu toka ukaindusha unule menguni waori wadafinyo abahala dhimuri wa hifadhi resirkali ya Faransa resirkali ya Komo reze ahali zombili reze fami zombili dowana inamna wajoka uyenshi Ridhihi Abdul Aziz wabasaba wa maudu juma banda solati ljumwa watu ufanye tatima ya mando ya himwana hao ya wafai kama dena mnarazamba hazalu amabingunisha hafai wa mji wa batsa maudu bao ujokobe hamafira banda solati ljumwa ya mrehemlo ibambao nensi kamili lelo Ridhihi Abdul Aziz abole kalima lotima alhamdulillah rabbil alamin hauka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harma zenguza hahe no bahanu engebanu sikaridi waza umfuwa mandamu abakawatima yensha joka ya duniani bumwana manajimu enge Mwenyezi Mungu kajariba shesa hao Yahudi waza kabanu mandamu yehufa hau wakati ramzi habala rimbaudingu inamna mdu wakuhunyamiza enge Mwenyezi Mungu kajaribesa hau yauka rijua lidiwaza basi kabati maesha adoka duniani haina mdu hatu jondala lenu msiba kada jorosha ndani yode mana kauriere aya ya ere mtume Jibril yamnikeri sala ya ere Muhammad Rasulullah wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus nyonsi pia nyiwaruma wa Mungu na ziamali za hanyu no wana hanyu nezenogo za hanyu zonti pia ngamjojwa nzirenge wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' mariyani judi na itiso shaurenga zero za hanyu nezi amali za hanyu nize ahali za hanyu ne fami za hanyu amjozirenga nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsi min al-amwal wal-anfus wath-thamarati wa bashiri sabirin zi amali za hanyu ngamjozirenga tutofiwano wana ututo kanani baho njema injemro wath-thamarati wa bashiri sabirin Mwenyezi Mungu ngubushiriyo owandu wawo watulili yao zeroho za hao waaminio kaya zemalizinu no wana wanu no utajiri wa hangunu ya urenga Mwenyezi Mungu yuhopia ndi urendao rezi amal za hatu rezi mali za hatu rezi nafsamu za hatu reziba za hatu nezi akli za hatu ngazi rejeyo ndahu bunajim ngazi rejeyo ha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaho narambe alhamdulillah zinu zilabo mguju dola ya kamili ya yenshi harmaraha ya yenshi harmatabu ya zaya ya lela hoja ije hundi ukamzima harumema dhamana wa hefami nade mbaba mshe mzima harumao ngutie mwana nyashonodi lazimu haini mandamu yafanye hibra ya he akili ya jelezi ezi nuzila nda binga zendonda badiba mwinji ebonge katsi na zinji asiwamba katsi luka alhamdulillah hi rabbil alamin sonti pia yondi orenda o kobobira munaji kabati mruhunu ujoka ujua yendi ajitsatsaye atsaye panganjie kabati panga la unjia ko panga la unjia ko bahanu enge mandamu yo ujo utsatsa kakafu Saddam Hussein hajoka hatungomba bani hapo
katika utsahane Marekani. Saddam Hussein hajoka hata haomba bahanu yao hanjia wakati utsahane Marekani. Haukaroho kaihula nafsi kaihula shahawaniye nafsa moya yabo santa nione ukangabo wakombe waziro walona mali walona nachida walona deni wasaha zero za hao zibaki duniani hata kubobira ngarendo pia enge esibranganzao ike hawinji hujuma ezirijiri yao sonti pia na rejei harmale suala la hesiasa ranzi de tarehe imengo mili na ndea ho mwezi wa Mars mazi uzili na 19 shilizwa tukufu wa radio Nukta FM zevotizare wa hunu makandida waka 12 12 wahimi wa usiku huo wamba ukaya azali hawaboho zevoti wo 12 waishiliana ukaya gwendo wajipasulie makesi haina mzima yabo haini bahanu ya kaulazimu ya hunde nado mjini hao kahunuze voti namna skore sheha kwa ya paroshindwao hao shouka ishoilaso mdambo ashindwao hao harimase voti za Komoro ngabo wandu washindwao hao harimase voti za 2019 hizo shaka irisidu hamba sijamba kabo namba wozilaso sha hunu hatu zo muhalu mdambo ashindwao hao wahimi wafanya block winji wa hao waroha wende Ulaya makandida wao yabaki hunu wametru Ibrahim Ali Mzimba hafiki ya ukahashindwa nabo hakapa sema kesi yo hao dembeni shaja hafiki hamwiso kashindwa Jafar El Maseli na wao waili waudwandu wakubaluka washindwa shawe kume wahara ya ukakwaja shindwa winji wa hao wenza wa Ulaya wende wabaki Ulaya Hamidu Karihila wakaja parotawa Munibaraka sexuali wohanja ndani hambangwa nzia ulwawa yo ujobenu hausikuzima haruma wafati yo ujobenu hausikuzima haruma majlis yo ujobenu hao hae harume Facebook FM shaizor juwa ngarele wao kakatutsa kwa nimdu serikali ke tumtsaha hakenge mtsaha wajokawa mrenge hali ngenge mtsahao watokawa mrenge hale shahamba ukaha gutsahwa yafungwa kushangaziwa haki ya hai yode renseignement ya hai wabakia haina mndungu jitaplio le komyo la hai obonze enge edaula haki yinu yenda Bruxelles lelo kwa jaka warwaliana watsanganyihana no wandu wakahunu harimaze yezi zabira ko winji wa hawa wandu waruma harimaze yezi zabira bai Dr. Archimedi hayeche demana kandida harima kandida wao ya tuparo rumishiha harima haziza serikali shaka fundi bai shwandu wadunga bonti pia wawarumishiha harimenti zona ukomo ezi ya azali inu sedelari fukada paro rumishihar mahazi za serikali shahaja hanji ya dala hanji ya ntonto haji tantonto harmai yezi ya azali habange azali hata hanikiwa dhamana za uportoparoli wa asizi hanikiwa dhamana za uportoparoli wa referendumu wa mouvance presidentielle baishe kada paronomewa sha hanjia harumale tengwe la hesiasa wandu wao wontipia ingowa na nyasi walo Ulaya watuparonji ya harumarongo za politiki
wakawa himi watanganya mashababi wastaarabu na watu wastaarabu watanganya hanu wazaza hao no wanaso hao wahimi wafanya fasi kontrol ya azaline regime e message ijo kaipasi ijo kaiyele ya wandu haraka shaomwendo wa hele tengwe la Hasani Hamadi mbikao hakavamana wa hele siwalangazija hata kauroha yemishana ya kamroji huu hapua zela tabune masutu harenge mroji huu hafanye zikamba zonti pia za nchini haunjilia mali ya hema fonctionnaire mishahara ya hema fonctionnaire ya mezi minane harenge hafanya namna ukaharimbu toka ubuwa banki harenge zemali za huwa na wangazija yademana akautawa hahansi antecedent zinji hunu ngehaka uroha yatawe shaka utongeza tawe kajamba ukayabanu hakanza afanye kudeta Jafar Ahmad Saidi vice president wa Azali ja Arshimedi yatukumloka hakanzadi selamini na chao hatawa hata sababu dezitendwa za heye zia ya kanio halafule tengo hilo la homoja watosha Johari Hasani Hamadi Sede Larif SMS swali wa mama swali mbikao haja hakabanu daina mrumsha ikililu wabala mabanye wakaunjia harume mijia hengazija hahuenda werenga emijia hengazija neze kesi za hengazija ya he operation reali wandu wao yabo haina mzima yabo ngena baala ku iyo demana ye muvuma ya daula haki yatendelwa ni adala agwa ya sushinda ya wasili ya unalejua tabu ya kaya uwinji wa huwa na wakomori walo Ulaya uwinji wa huwa na wakomori walo Ulaya walo kontrol na Azali kwa jakubali kwa jaka uona hazito jema ele tengo ilile namna lenda la renga edefa halafu mwedu wa hau hula wende wa hansi Dr. Zile hukawodo raisi utendeye movement Dr. Zile kaya wo haisange na mahamengo minane hayenshi Ulaya kabati hazi njema ya mshahara mwema ya tukanuo yesi mengoni mwa wana wa komori wa Russia ensini yesi mengoni mwa wana wa komori wa Russia wa mji wa Fumbuni dimana hindi zemali ya kauzi hunda ni namna ya somesiwa nensinu ni namna ya somesiwa no mji wa Fumbuni eshu ya hansi Fumbuni hindi tarehe hakuwandu wana wa komori wonsi pia waro habanu ro watusoma wenda Ulaya haina mro hao mjini hao hahansi athari kabu watushinda wao ukontrolewa ishatongeza watushinda hindi emdu ja Dr. Zile ishatongeza watushinda hindi na hasomesiwa na kabula mengoni mwa wana wa komori wasoma na kabula ya hunda makamu Ulaya yabo wandu wangalia anu mdungu chaba kabo mdungu ambe ndungu personnel mdungu chwa vie privé yoti vie privé wanu hata kama mdungu kandida mruzi siwa ezamaliza hahe wandu wajue yofanya hazi engaona himbi emansha yaho huyabitsina mnaje yode namna mndu yakuhuzi swara nzinge mrendi yake kandida donc mndu hangaliwa emansha hahe nusikunjo hofa hale hiyo bonajim shirizi watu kufa hera dionu kutoa FM ngamjwa uzisiwa mahaya ngamjwa uzisiwa hazinu ni ifanyao wana hangu ngwa jo uzisa yembaba hatu hakamdu hindi harifanya ndungu hindi harime maisha hatu waikoni ngwa jo uzisa wabatengwa jo uzisa uwanzani wangu nuwanju wao haina mrungu jo uzisa etifanya kumratsambe ukaya vanunge duniani nge haeche heni mwedo mriendao
lazima mriangaliwa umendo mriendao etarehi ya mndu ngejo hamba usukuta kaulola na usukuta kaufa usukuta kaujwe bila ya hao donc ni mwanzo yake kandida yabo lazima ni mwanzo atende yensi lazima ndo atunde wamtunde eji afanya harma mji wa hahe hindi eji afanya harma le bavu hindi eji afanya harma shaisi wa shahe hindi eji afanya harma ensi hahe hindi hata rimnika ori mtendeze ukau amini donc warenge enrate e daula haki renge enrate mria rate maisha ya hahe mria fashili e maisha ya hahe hadi watendeza mandamu ya tusoma ikau hata kahanikiwa warenge mdu mustarabu ya rate maisha ya hahe hadi warenge habili adala agwa mrikao hate wawu ya msohafuni kana uja huisoma kana uja usome fatiha de fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin kana uja kewode mwanzo yatende yensi yatende ye malideri na masava na ma ingenieur ukade presida wa heda ula haki yo sisi ngaramba ukatside namna hii al-ilmu an-nur al-ilmu an-nur ilmu wa mwenje habu mucha wa Dr. Zile na swali wa mamba swali na mwenye baraka swali na Sidi Larif na Dini Nasir na Dr. Zile na Barwan na Maitre Ahmad Mahamudu letengo ilolo nsipia wa wandu wa soma kamna uja usijini sa ya ilmu kamna uja ufisidi sa ya ilmu ikema mekaya Abdalla Agwa bahari ngurongo harma Facebook na radio wode umtendeoni omwiso mumsakrifie mumchapirizo hata mumnika zonondi mumnika hata puchari wa matsomane habali ya puchari wa matsomane harma za emission za hahe na mweshide mwangalize video za Abdalla Agwa mumnika puchari wa matsomane hahe ya nae sur les antennes ya ukale puchari lila ngwanzo ndali rungi azali ala kulli hali wamdu mamsakrifie wamdu mamsakrifie halafu lelo mwende mbaki ngam arnakeo wazaza hatu nuwana sho hatu walo Ulaya ewa hangu kasi habo mana amjoka ya Allah mtajo parodo subu mwana msho hangu mintsudum kala mtsudum tibu abantu mwana msho hangu na zala minae ya jojo usubuti ya njie harmale tengwe lila ya dova ya sahari na subai na mkuma hariri nile vaula wa maua ya rohindi ya dosi hano heya no sabusi wano renda vendehe rijo tsampulana alafu liberté ngiyo liberté ya hanyu ngiyo she system mwenda mai hansi faransa system mwenda mai hansi faransa ya henda madu arnake wazaza hatu mwewatsangisa mitsango lelo Bruxelles haina usiku Bruxelles hami de Bruxelles ya lelo ala kulli hali wamiso ujamii tena wamiso ujamii hakayala masakala ye resulta mtuka wihunda balahindi wamwamala mtuka wihunda balahindi Bruxelles kama mafanya nugindi mwende handani mwende mturnewa bana mtuka uredi hamagonzi mwende handani mwende mturnewa kadabili nga mwendo maturne ala kulli hali namkeradhi garanzao ndongo njema garanzao
garanzao mndu wa ujashindani na Azali 2024. Azali si wa hanju mengarona ukahari honre komiyo banu. Nanti 99 2000 bonachim wama wadani 2001 wahawabili 2002 hawararu 2003 mahawani 2004 mahawachana 2005 mahawasita 2006 mahawafukari yoma hanfukari ya hamando ya hara Isazali ya yuruma premier mandat ya hai hindi haja hare jeinda fanya mahakume haja handi sa 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 kwendo 2023 2024 mahaminane na mahamfukari yumahakume na mitsano hadi 2024 ushahidi lelo ye coordination ya ngazija ya HCRC wa isawa mbaye kandida wa hao 2024 Rais Azali. Bunaji najimu ye coordination ya ngazija ya HCRC wa rongo wa officiellement lelo hunuritaji ya uke kandida wa hao 2024 Rais Azali kabati kandida tena harume CRC Rais Azali, c'est officiel. Abo ekahende hahumbuze voti 2024 kwenda 2020 25 yo maha misanu tena ndera kaze na mahakume na misanu yo maha 20 trop c'est trop nyima pa 50 opposition nyima pa 50 nyima pa 50 na mrenzi kabanu mimi hawabwahi shirizi watukufu wa Radio Nukta FM sijojibia wahundi hemana mme hindi ya shida nena Azali 2024 ya mshinde panungamina banguzi banu unachi panungamina banguzi banu la roho la rohoni Azali hanshindia hanremea shimeju wangu Muhammad Ali Swalihi 2016 akumuringwa juawe namna na kanahima banu na kaushidana na Azali na Sersein 2016 tena njakatengwe mbili sikauta Muhammad Ali Swalihi Mamadu yatende nsinu jakanza Azali sido anafiki jakanza Azali sikanza Muhammad Ali Swalihi shaizo mandamu yanzao silizo mganzao shekado wane nkodo wana wambeni watu wawesibu ibanu abaha kwa tasubuti ulizaji 2016 na kana shimeju wangu Muhammad Swali amzambondo wana wambeni wajika zao ka hari Muhammad Ali Swali wakanda 2016 ile kudume na kabanu na kawiha na kana jangaje 100% kiti même 200% ilinda fiu shimeju wangu Muhammad Ali Swali sumonada mwanzao tilizo mwanzao yabo le banguzi kaljaroha raha kaljaroha mananja tokena mnayo ze mikro zinu nja tukati zingara tena ze mikro zinu nja tukati zingara tena sio kama naba hanga miharu maposto ya politique kansi waziri kama directeur sha alhamdulillah ngamshukuru Mwenyezi Mungu tena ni hazino kainu hazini tukufu alhamdulillah ngamnyeshi alhamdulillah okay sijojibiwa shirizo watukufu wa Radio Nukta FM wake mrushuja waenda agombane na Azali 2024 hata sambati sijomhansi zakado mdia doshinda Azali wananchi nini haeche
sabari ha si nini ya azali aeje chef teuka nariju rende Bruxelles rende rareki system tindiyo e system tindiyo ye system ya utoa azali tinojua mbaheze sahara na subaia mtsunge ya maua mwabenga mwendo Bruxelles rendez-vous ya utoa azali ngio 2024 yode rendez-vous ya utoa azali shati hebe si Johanza razida wala ya himahunu ushidano na azali harme Facebook nilongoze waziri wa habari za ndani ni waziri wa habari za ndani bwana Fakri Colonel Fakri Mahmud Mradar mpare razida umambie ukaya dungana no andwa haho ulona omoroni wa aminiyo ngungane mtubo pare nilimone razida hoi urongo banu haini usiku arme Facebook rijotsa hai waziri wa habari za ndani bwana Fakri Mahmud Mradabi umambie simlinda kupara Saidi waziri mpare mwambie kasisi mimi ministre démocrate ni ministre de l'intérieur démocrate razidango shindano ngwambo kaya azali na lawe katina wandu jau bali ya wandu haho borazida unike usiku bo waziri wa habari za ndani kaunjilia wandu haho pia waluhunu moroni udungane nawo njebo shiwaza shaho uhuru tembe moroni limone mchi manifeste limone hapo politiki wandu na eka wandu azalinge nao hakakabati mji armenga zinjainu azali ato na wandu mwali kabati mji wahe mwali azali ato na wandu enzuwani yoya hahe yo katushinana na mndu nzuwani azali katushinana na mndu nzuwani bwando ukana baraka na mwangalio wana wanzuwani pia wahele bangwe la siasa pia ngo una azali hiya bakindo njaba wana wanzuwani wasoma pia ngo udauna do wana wanzuwani wahele bangwe la siasa ngo una azali pia ya bakindo ya puzando usiena azali itatwa ibiri wonke wazazi wa baraka mlo Bruxelles nanyi mwidao Bruxelles ngasite hiyo demokrasi rijwanza mpango msafara tena mrambie msisatazo msafara wa ujaunu msisataze msafara wa ujahunu na mubuwe kamla wa Bruxelles mrejei mfanye point de presse mwangbe rendez-vous ya hanyu ujahunu mje mtowe azali au mje mremele le mama ya hoshinzi shaizo rambao kudetahafu eni mrujo kautsaha yezibanu ngujo yuhunda harme masonduku ya vote de masonduku ya vote eni mrujo kautsaha yezibanu yonke kamfanya namna ban mimdu nenda atana bakana mzima harumanyi na jashida nena azali jerimni kekado saye kabasi ujo kaundenga harma politiki banu kabasi ujo ye error politiki naifanya sina udini repete inaifanya 2016 na ransi hazi ya utangazaji yangu nenda na himilema na msho hangu Nuri Abubakar mwaza mamadu sifanya error professionality sahasama sina uirejeza tena ngamjo fanemba hazi inu
ni ralwa harme janaza Ibrahima journalist ede naziwa sina uparojo kubali nje harma serikali haune de nake directeur ngami directeur ibanu mi directeur Shabakat l'internet c'est une entreprise c'est média et chef wa hatu Slimber de munye Facebook ko de chef wa hangu kao haini ma hanga mjodom be shatatima Slimber munye Facebook haini ma hanga mjodom be shatatima hakaidi anibuli ya entreprise nkuinu haina usiku ngamundo mapesa ya halali ya halali ya halali wana hangu ngwa somao hama pesa ya halali nyahundao hata sababu dei hazimu heni bahanu ya kamera ya hangu ya njia ya filme ya oma pesa ha gensi mshukuria mruwa bwana jimu Slimber ha donc risa zihisa mambo kumrujo kahundenga ninsusa hawaziri directeur wa hangu unuwa muhura hana waziri amruna dunia unuwa muhura hana waziri okay waziri wangu ndo udumizi wa maudu ambaye ndaza vanu kojontoa vanu kojontoa vanu ikanyinyi daula haki mjanga mrumao maudu notoka journalist ekae sirkali do wa jawa hunda maudu 2024 notoka journalist directeur wa Shabakatil internet ya kuna hunshakaza hata kama timze serikali banu utoka hunshangaza tukushangaza nini bien sûr et ma client wahangu de ma client je vous dis bien et ma client wahangu de serikali akodo lona hazi et ma client wahangu de ma entrepreneur de ma tajiri wa enzi wa huduma client wahangu unaji et ma premier partenaire wa hangu c'est-à-dire et ma client wa hangu de ma tajiri wa enzi wo Shemil Kamula wo Amin Kalfan wo Dudu Tainamor wo Saidi Wadan da haina mdulo na mapesa wansi jumanu wo de client wa hangu parce que wo emission ya hawindi e matajiri wanzao amani wakai amani harmaenzi haukekangabo amani harmaenzi wajojo ufanya biashara. L'argent n'aime pas le bruit mon frère Najim, l'argent n'aime pas le bruit mapesa kanza kio kanza banu balo fijo dokawe mape wao wangwa hisia hizo lifanao banu hazia hangu de amani la stabilité du pays kuelewa zikarakara zidi hau hoti pia heni mwanzia ishia ndongo za kanti za mbao haruma amani na marifa ya amani utsaho bahanu ya Shabakatil internet ya ni radio Nukta FM ili atulie roho ya hali ha mamedazi wesido ukiema turisti walio harmensi inu kamili mamedazi ekema turisti waja wanjia banu wanjia Golden Tulip wanjia Heritage yabo mamedazi yo hunda mapesa ngekanga bonkodo na hiyo maturisti kwa nahuja e maturisti kwa nahuja donc yabo lazima mdu hamadu wo hamba partenaire direct wa Shabakatil internet tosa na salam hoju ya hanyu ala barakatillah hashabala sidiwaza ye ma avocat walona se cabine metro mzimba hein de ma magistrat wa hu ani de ma avocat wa hu walio armenti c'est mes partenaires hein wa de ma client wa hangu
kiau ya Rabbi wanaokana baraka amani na usalama mlio harma ya studio 55 ranzinda yomkazi mana jimne mana DJ Shingone mana mudiru jimla wa radio Nukta FM bwana Hamada Fari ngato sawa ze juhudi zahanyu inamna rashiliana hau shanshie matangazo ya yonzi ala barakatillah tosa na salamu hoju ya hanyu